Obiani
Chino, a catch a brand said, when you're saying that yes, found it, I did it good. Now they're welcome. No more job. Yes, you don't any catch a man. There is a Lamabia, Mushimi, the Mushimu animal. That's what I have done. Let me away and swear. And to me, understand what you're about to do. Our Jerusalem, Musumie, Musumo, and and anyway, Yahoo and Shira no bad the into and more NC within the world of Prophet Gideon for you as see the Duafemo to Mujata Mio to Jatugu, aka or software Petumapia. And the enemy a radin shira no to an amonsi, radin from Fradumu Quatum, in Shiran Queen Shiramusu Caduapa say me yim payama when you mercy, and so ye non so cray. I could ye be a best or yet yawn, or do man come demonti woman in China. Sister Sarah, how are you doing? I hope by the grace of God everything is alright. May God richly bless you abundantly. Mammy Connie hot to send brother Dan. I must say what have I lesson hot to sing around to an among NCE. Mammy Lydia take me from all the way from England, Michia England, for Ninam. Everybody for BBM fair to moon quite to moon. Had your bed domain on the Radin Domino. Now do be shira when the Radin Shiran. When you be a one pay ye, Radiman and Titan one pansam, a Radimo town for you say a man for super two. And then ye tears die soon. Ye cut to me a what die soon. Die ekite to me. And if I would die a bra. Da ye bi a waso a wonte ase no me patcho fafa comment section honom na e follow page no na wo so enye nhira ene ye tia si da yesu da ye kitetu mi papa ye ti si da yesu a ne mo so mo jeja mo ho ma asofo ne mo deda no ensunsanso abeye den ebeba mo so Mame Annabelle Otiemi from Massachusetts. Also no baby America one ho di ni ye depa o se Massachusetts. Ene de ye chia America fo nyina Mame Annabelle papa bi mama one. Erade nsura no tutu anamonsie Samuel ho te sen kakra erade ka ho obakwa we Yehowa tutu anamo ensiye. Ene de ye beka safada ye so. And obi o wa say papa me kunu yo bayifo o kunu ye bayifo otimi ma obayi ni bi okay otimi ma bi oyire nso ye oyire nso ye bayifo na won ne da e transfer to transfer otimi ma obayi ni bi enti ne ye be cheche ni nyina kofi owusu won te sen Lydia manu kaka erade ka hono ntu na mo si obi wo hono mo a oyire ye obayifo a won ne da the moment atopabuo ne ekoso no na o transfer bayi ne yeden wa obi bia o wale bayifo no wa mani bayi ana wa ni jimijimi ana wa ni dweri ana tosi sa na yeden etie enti no ena moto so na mo ne asofo ededa no mo ne asofo no bi ko deda wo bush no me kire we nsu a wo be yeden wo benya enti ene de enko ba bi ene ya bre ene ye nche ye call ne nyame ye call ne 30 minutes per because ahomachi esime sori kwa fuom esime sori ne me kwa farm ye be kwa farm ahomachi to so no intine enya dia ye be yede ye be che because so ye kwa farm anadwin ye kwa akodo nsu ye toto ye kodua buro ne brode ne banche se de ye benya bia ye den adi ye nya kakra apodwe onkrani be kasi no ko fiu ga krai bedinti ebe ye ntu yame adoma ntu ba so no a share video no na video no ye den ekonanim sharing committee no mon share sharing committee no mon share enti no abrabo na ye ebo no obi wo no ma wo so ndaye na wa fa daye ne trara so me de di me ye me pa so daye bia wo be so no nyame na wo kasa wo daye nim ena ye obi wa woni ani enti nyame no be kasa ono kasa fa ye daye sum ena ye daye kan daye am uso na da wo mu no wono no woti ase no ma mo frefre no onyai unim se me wo life wa kasa wa se frem akwanche no baji ni free wa se so frem so yes him obi wo no mu am the moment ya obeye den obeso daye no me pa cho mo am frem na your life o the moment obeso daye no di odi agoro uso na eda mu no
tema wo wada no saa mre ni so ni so pie na okoje na home tema wo so no wada no wo kra na oda wo no wo pie ekoje na home eno nti no bibia anim time o de da wa be ho si we put off obe ho si wa sore enti saa tem na wo so ni pie ya den ekoje ahome na okoje ahome na ade bia ebesi wo sunsum mo no obeka kire bode enti na obian fa ne da ye so ne den eni agro fero so da ye onu krompa no ye odeboni ni bayibon sam no so da ye wo so da ye no na wo po bia ye den a kire na se obi wo ho no ma wo be so da na wo sesa nwa enwa wo konya enti wa brabo be yinya da be no be kofa nwa we wa hanom no kofa we wa hanom no kofa we wa hanom enti enwa de usun daye na enwa na wo sesa maame abrabo efe na abrabo eno na efe na obstacles no ugina baabi a wo ye den ugina ema eniema nye den enko yie nye den ema eno bi wo no mu a usun daye na wo teti makwa daro ne sofu bi se obi so na no teti makwa ya de papa makwa ya we o se ye vegetables hwaya da bia asofo ne de bia bawo ya wo mo anyame afre o ene ye wo mo a wo man kasa tena ase abrande wo mo because wo me so ma no me ka se ma mo wata firi nsuo mo ba ma me wata so firi nsuo mo ba ye benya Ghana fo asofo ne Ghana presenters fo akoye ni interview adi nachi de wo ka nyame asem papa no aya da bia mo se wo man ni mo nye mo ka ho bi ene wo man ni mo nye yeso konfo si kurumo no ebo a watimu bi ba fa se wo ne ase kuno nto ne to no se no enti wo man mu nya ya mode so bo ogba man na nado no mo nyina so mo di fa bi mo ka ho bi mese da ma mo ata be pia fini nsuo ma ba ye benya asofo a wo mo no one ma mo ata ne ba akoda ye benya asofo mo ba kodi ayi ma mo ata na chi ye benya presenters mo ba ko interview ma mo ata na manipa akogu ma mo ata na so de dem ya ma ye ni na o na ye tete abetie no na ne cha no so dia tie ye tete abetie no na ne cha no enti ye kan da ye so a ye kan da ye so a ye kan da ye so a da ye so ekitetum en so da ye nkase o me de me so da ye no like my minum mojadro me didi me ye da ye bia no bibia wo da won so da ye no apama wo ni nyame wo no ye titim obu a 1 year kurampa won so da ye da obi won ma 1 year kura won so da ye da for asari say also da ye no pack goods be egu ne car mu pick up mu na osise gu mu no lady bi ba begina ho be yi free bag ni mu ba ko oyi 5 cedi ba ko 10 cedi ba ko na 20 pesos oso hu sa pe no koje 10 cedi na 5 cedi ni free ni se no ja 20 pesos ni ma no ti na se kire na de ya ni ti me si sunsumo no ye gbo okoro no oso da ye no hu so bia be yi obi ya be yi free bag ma sunsum ye gbo okoro no oso da ye na hu so handbag ya ye sunsum ye gbo okoro no oso da ni ye yi wutiri mi a animonyam a ye fe na animonyam no ye yi afiri woso oba so da na wosi nyina atutu ya dwiri wosi nyina atu agu chese animonyam no obi wa animonyam ose ene wutiri mi ento bi oba so da na ye ebo ni ti me pa chaw enye ade papa ye chinchin wa brabo okay obi oba so da ye yi uti de ye yi animonyam nyina atu agu ba wo so da na ye ebo uti ya ye chinchin wa brabo okay eno obi wonu ma obeso ndaye na wo sesa achechede obi wa obeso ndaye na wo twa nsuo wo so na wo twa nsuo ayowuo because enipa bia ye firi nsuo mu ne baaye eti the moment abeso ndaye a wo twa nsuo no da bia wo firi ne ho na wo san ye den akọ enti so ndaye na wo twa nsuo a nsuo ayowuo okay odi from Pacholi dia say onu susu da ye no ni broni be ma ne nam na broni oba bi susu hu no de abufo na hwe no ehwa no jib be ma ni free ni nsem ya se wo so da ye na wo ni broni ba be ma ne nam abrofo wo ye abosom okay ne timi nsi no obi awale sunsum
obi bia wo be son daye a wo be hu buroni no oye bosom o son daye na hu buroni a oye bosom abosom ene ensuo tumi omo no ngoda na ho abrofo odi fon pacho kese wado kase onu so oso daye na enkraman egu ni so eno so na se o son daye na enkraman egu so ye be yi tumi abayifo mo no moda na omo okraman ni nantwie yes o chensi o nitimi si bi o pewa jibibi and at the moment abeso daye akrama egu so no sunsu mo memene woni yama se o nware ye otimi tam o kawa mene sa na krama tumi no mo ye de o mo tie ento so daye na ebia obi krama tumi gu so ana na ntwe gu so a eye demon abayifo ni yutu sa amwa ediko bayi and the moment abeso daye na krama ye den egu so no nitimi si no bayi tumi ye den esam sa odi fon pacho kese wa biom se the diamond so wadi atare a ehye no na edi nsesa yes nitimi si no sha waware ya wanhwe akunu beja o nware ya so na wo obi age waware ye eno bi wa beso na ni wawo wo so daye ne wawo a ani kan so no wo da wo so daye ne wawo a ani kan so no enya de a wo be ye de wo be wo eno bi wa beso na ye bia ne wawo ni tunsu mu no wo kunu a wo ne wo ye de ewo tunsumu no wo kunu a wo ne wo ewo enti no kwan se wo be so daye no aye den na wawo obu obeso daye na wo gina nsuo ani nyina no enya daye a eye daye papa obu obeso ne no tete mako o ka kire osafo bia o se vegetables eye papa mako ya wo ye twibako ma o sidia obetimi atena hadi enya de obetimi atena ha ye den edi enti no ye kan da yeso a da yeso ekita tumi papa emfa wo da yeso nya den eni agoro fero son da ye na wo po bia na wo son da ye hunu nipa abeka kire no sa nya obia enya obia wo lonto yu ada nkasa bia no aka wo da ye den a kire no enya obia ne ka da aye da bia meka wo bi wo ma wo ye nipa bonefo wo hunu wo da achi o be so de etia wo hwe mesi wo hunu wo da achi ni ye nkwala ni ye kosofu bi ho na sofu ni hunu madom o ka che me se me hohoro manim asofofo no ebi ye fucking ebi san ye bad me se be ye fucking ebi san ye bad papa ikachi wa hunu me mobo akwala kete wa hunu me mobo wo beti madom no o ka che me se me hohoro manim na anopa me so de no papa me hohoro manim ngu ka apum na me mfa mre no wa so de fie wono na de ma no fanya de ma me se me wohuru manim asofo ne bi yafun me ka kire bi yafun me ka kire odi o machi ade akita wono on be gie firi wonsam me se wo mo be kire aso David onini no de aso wo papa pani ka kire me se me wohuru manim na de achi a me mfa mmere no ma anya ntino wo si afiri besinne woni me ayaka adentiri ma wo manim anya den amre no so ti ase ne chese wo me wo manim ne mre no ne wonna ne manim onyam no wonna ne manim onyam no emutu fom ne wonfa aya de bia meka ye wasofo mo gigi amanfo anim onyam obeji wanim onyam ade nyame sta nyame anim onyam ye je wate awale ye je sika ye je awo ye je udi agoro kase obi ntimi ngime obeje ujimi hu a me ko no satego misa almost 9 years ah wa dwe kra ni bo shire me se me wohuru manim na no pa me family na fodi fie dan kanese nka me koye ya nka me twitro no ne ne yire ne ma omo da esi mu bu atopa hwe o ma wani na wo papa na brapo na yebo no enyo bia na abeso da ya be ka kire no Joseph sonda ya ka kire ni nua no ma ni nua no mo so de tia bi adentia wo hunu si ni nua no mo hunu sem akola ni kita bright future wo ni musi wo kita tumi anya da ye bia na nyo bia na yi da ya kire no ate misi nyo bia na yi da ya so aye da ya kire no wo bi wo hono mo a wonye papa ukoyi wo da ya kire obi wo ye baifu obi wo kita demon the moment wakoyi wo da ya kire no it is so kita demon ti no woni mo da ye na waso na se no the absolute ya no the
Paul niema nyina atu egu sa twa kan yam kwa Oni dia say onu susu daye no na oni abofra bi di America e wo green grass bi mu na omo kopie gata bi ho ayese omo behura tra no ti nani na daye no onti ase ja said the moment ya ebia wokita abofra no nitimi say ye wo ba odoma nkoma di na ye den adom entine wo bi ni guso so nipa onipo bi ntina ho no otumika obi nta obi betumika no bi ta etimi sunsun no bi ta entine wo lead ya na so gire ho na bompa ye na wo di tia se niema ye mo ni na o me se bo ma wani na wa enyo bia ne ye papa dabi da bia meka oba o man ga na mu a enyo bi okita bible ne ye papa o meka kire wo enyo bi okita bible ne ye papa enyo bi ogina so de mu e preach ne ye papa o wo bi wo no ogina so de mu in the name of azan ne ye funu so be ya manfo enyo bi wo no ma wo gina so de mu in the name of atopa a wo bebu sa ma bebem e ma bebem meka no kora ye den a kire wo ya difu o ye tinsem ye hunu niyama enti ma wani nya den enna ho abotirefo na ya ne masem ye me mobo aya ne masem ye me mobo papa right woni na o ma woni na wo pa no timi si follow Warrior Prophet TV when ye bie wadwim Messi ye bie wadwa ma woni na wo no Ghana eye dwuma hyehye nkoa Messi eye dwuma hyehye nkoa me ka no kora kira wo eye dwuma hyehye nkoa hwe ayifu e betena ho se wo mo ye expose ke Japan e betena so wo ye expose export export j tisi asofo sa ne wo mo ko jiji sika wa me ba be o kapre kwa mi nyama ntene do bi afka so tiate boy si ko enya de mi nya bi aye den amma enti kawa nutu enti na ko be ka ma wo sa Sani expose o si export ano mo yen sano ko ju fe kire ko jiji amanfu sika na o ma ko cheche o man ga na ye wo mu no hwe wa ma wani na ho a wo bi de sisi beda na online enye nsem nyina na uti social media be di akire da bi hwe wo bi wo ayaza da no fafu koma wo bi abodike ko tuae abodike ya sen wo de ma wo nipa ni ko tuae o mu choso mo ye expose o te export hwe o magana no kura ni mo no kura sa me ka no kura kire wo Mr. Dama mo atabe free apuma si form ye benya present obe interview no ye benya Ghana force form no mo ne ma mo atane ba akoda na ho me se me ka no kura kire wo man na ye wo mu no hwie o wa no abie wa dwen mu no ma wani ada ho no man na ye wo mu no enye o man papa Odi papa chokwen comes to say also Diano na oba bi ekita emofra na ochusu ba ku wo mu se eno no pe na ochusu ye na maame ne se ontimi fa abofra ne manager wadi 15 years ansa eti odi emeka ko complain kire abrewa bi anani afi oba anani afi na oka kire ne ho na maame no e commande nipa no kita amofra ne so onfa akwala no pe no e ma no na nani tie ono so ne Diano ayana edipeni baby ya emofra ne yeden ewo short yatie ayana edipeni baby obi wo no ma wo spiritual marriage obi bi wo spiritual marriage ne yeden no sunsun na ne wo da nyina na one wo ewu gum to bi wo ma owo sunsun ma ewo anikan so de emma wo ho sa na eno so yeden etie Odifo pacho asare su de tosu mienu ose oso daye no odifo bia na wo ma sorry dem a wawu wo di be 120 years ansa na wowu na daye mu no ohun se papa no aso ne nsa a ode no enam ehwa no omutu efa awie mu omonam na o kire ne eniama wo so be dependent na asare no o ma na brabo ye yia nitimi si papa ni impati adomo ye den eman wo so difo ni di 120 enya difo atopa eni manti no omo nche atopa
atopabuo ene ma ene amanfo esika gigi ene azan because wo pentama nya ne ho akoto ka ye den ademu de akɔkye na busuafo enti no e ma de papa bi anya den e ma na brabom woni ni wo twɛn ho ya bi da dan no sofo ye na furu butu nsi butu wo ba me hanom ne nyam o ye nyame o se mi hu samanfo ye video no wo comment me se papa wo ya za wo ba me ha be pa kwankyere no ba me ha be pa kwankyere ne sa no akọ bole di bigala ana oni lady ni be crash me ha se crash ne lady ni ma me se wo ene me bone gatse na sa wo be pa no akwankyere no oni lady no e ma me no e be crash se dim lady ni se wo enye ona so be wale me ana wa yi misuri ya kana for ma sa wale ana so funu de yam sa o wo fa wo to wo fa wo nu jaw yale wo ja o wia no ja o yale brosco tu na wo tem na ha ma woni na ho na pentia sase wo hoyin enne hokwa ya bi da enne me pechire wo niema amwa ma wani ayeden ada ho ese so ma wani yeden eda ho wa ma wani anna ho wo bi de sese beda ne wo nan wa ma wani anna ho no mo a wo so nanka no akofo woni ni abokachire ne ka wo problem na wo wo mu ko pa ne ka fa be ana me ka to me way back ni esusa ni ko asori bi fofo no nyani afipa wa papa pani wo free me din ka kire me sen me wo huru manim na de che me manim nsuo ne de abrem here ma wani na wate ma wani nyeden ena ho na wa ma wani na obi de sese beda na wonan me se ne ensama ye beka no enye nsam ketua wo de enye nche because o kira ye kodo ntimi enye ade ya ye den ye che ti ma wani na ho enye bibia no obegi adi toti ate wobi wono mu a goman Ghana ne osofo timi eti obi a wo ye nifra ye ni eni e wa so di fie no nifra ni ne hunu ba bia na wote akonya wote so wo hunu ba akonya wote so wo akotena so ti enti etwa se o ma wani ye den eda ho o ma dum light no ko han etwa se o ma wani ye den eba o ma wani eda ho wa ma wani ana wa wo bi de sis ba ye den ebe da ne wo nine enipa ya ba no ye from atayiwa difo akuya be se oson daye na ohun wo difo e wodaye nim na wo share red gun na wo se wonan en kafem na se wo sinsen wiem ono no da so wa wo se e choda bi at the moment a wo be so daye a be hu difo no mo bi no nitimi se na bofo ne e da wo mo ho adi aye den achirew sort yes sa na tenitimi sa bofo ne da wo mo ho adi aye den achirew to bi ani hu kwa so dai wo do da ye so ye den edi agro e na wo se wo da na wo so da ye bone ya me pa chew we bu ho no mo a wa da wa so da ye bone ne nani atse no na wasan aye den adabiem hwe wo da na wo so da ye bone a ye nsan na wo fa wo nan benkum e ampa so na wo da make sure so wo nan benkum ne ba ya dan besi fam sunsun mu no benkum ekita power sini nifa sunsun ne de benkum gi ade e de dane ade enu ntini so obi bosom ba no de nsa benkum wo ya dan yes because sunsun ne de nsa benkum gi ade ti benkum ne kita yen no kita power sini nifa sa enti no bibia wo beda wo beso da ye bone no me pa che wo ampa na wo da so no wo be make sure say wo de wo nine ba ya den ebe wo nine be nkum be di kan si fom na wa sore wa pe adanche ne abo ni bi wo di agu nsuo mu wo tu nine be nkum na si nsuo ni mu what kind some 91 and now some 140 verse 8 what kind of what could dware what bossa da ye bone na danie we bi obeso na ye no obi ni na babeda na ne ho afọ na wasoro na wafofa ne ho na wasa akoda obesa no abeda bi meso obesa no wababa beda bi yim
wo me se wa ba be san ene wa ba be da biem enso da ye boni ema woni nte ensan tia wo ho nyeden enna wo so da ye boni a me pa to use Psalms Psalm 35 Psalm 91 Psalm 140 verse 8 me pa to e ho ni gina me se ho ne yeden Gina me pa to ye bi kenkan mayen e ho ni gina fa bom payem bosa ade ne adane back to center bosa ade ne de adane Odi for pachoma sa wase sabre amunumu hono uni nchini ni bia. Ete so pe nchini bi wageto ho. So yase enchini de pe bi gu ho. Wo so da ye boni afa wo na benkum di kai si fom. Senso ba ke fa wo na benkum sim. Psalm 35, Psalm 91, Psalm 140 verse 8. Bosa de na tanya because ya dia e ba wo so. Entina ho wo so da ene obi no ba beda sorry pada nchina buo tware because wo no ba beda no wo ye huhum fi ko de ba loko akam Psalm 35. Psalm 35. Ati fa se wase atamfu nti ohwehwe moa. Wase wade no amu no me ham ne ham. Wonu no me konenko. Se wacham ne nkatani mu. Na so beboa me. Hwe pia si wona watame no kwan. Kacha me kra se waje nkwan me. Ana ohwehwe me kra ne mu ngu ase. Wase obi bia wo hwehwe me kra no. Wadoma nkoma manani mu ngu ase. Ento obi bia wo hwehwe wo kra no. Obi bia opese ogu wani ase. Wadoma nkoma ngu ne ni ase. Mami, no, Mr. Nawati, would Danny or how to a behame. So would Dan will be good, you must have behame. So would Dan will yell down pass a behame. Would Dan watch it about Sabehame? Men, that who should I your body, you was some say you read. And they made tuning in and I was soon that your papa, you was some so yeding. You reading, yet to bomb pie, and mother your papa ne yeding. Kan yango osima wona ohwehwe me kra ne mgu ase wasanadwin do obehwehwe me kra epem ya se me de wo bepem ya bewure pume no menanimu nya dan mgu ase na wona niwu no manimu Mona umpa me bone ne mfa wo hawe wasa wona biara wo pa me bone no anadwi wa ba begira me so no wada ne kramanya begira me so no wada ne wo begira me so no ba bie mane hwi ase menanimu o boss empire we na o de adanche na bogu nsuo mu dware ya ho ane be yew wo be quality awifo ya mo makore pum so tiatie e chankotafo yi amoma be wure pum power pass power pe wodifo bi woni de na won chira woni ma na niema ntimi nya den endane anya so be di sesbeda ne wona ayo abrabo na ye ebo no maami e Are dangerous? Ma wani nya den ena ho. Ya bre na nche bia ya ye bre kan yanko. Osima wana wakwan enuro musum. Na nya totrotro. Na Awurade bo fonta wo. Na wasumi fidie wa menamu kwa. Waso ma ye dan. Wasumi fidie wa anadwo ne wo ma ba besumu fidie o. Anadwo ne ma me wasumu fidie. Eye fidie ne wasumu. Me se anadwo ne wa ye dan. Wasumu fidie. Wo bi esumu fidie. Wasumu fidie. Osofo ne wasumu fidie. Malam ne wasumu fidie. Bayifo ne wasumu fidie. Oboso ne wasumu fidie. Na fidie ne de na wo de beto no. Me say anadwi fidie no edie na wo de beto no di fama me Carolina say wo so da ye mpa won kai on kai ponu wa ye me kalo to dia so on kai ponu wa ye hu bibi onyame wo bepe odum wo so da ye won kai ne pe odum ne hyenu nsuom ne fedware enti obi bia wo so da ye won kai no betima send me audio na kire na ye wo odum sem na so ye den e wo ho no ene ahomachem na wo de adware obi bia wo so da ye won kai no odum ene ahomachem se wo de ye den so di dware
also die na won kaya odum na homachem enti no obi bia wo hwe okara ba ma nanimu wosumu fidie ma me fidie na wosumu wo no udi agoro ebeyi enti die na wo be ye asa fidie na wo bonefo na sumu wo no enyiwu sa di for Florence Asamoah obi sa say anopa Johnson aye Johnson no eyese edi bedware ana Ade obi a kire me ba cho be kire wo sam no pa Johnson fa bia de so ma me obi a kire obi account yemu awo obi a kire obi aka ne yemu a wate yemu awo ni Johnson de ye mfa nwale anopa Johnson ene o kire Johnson the next thing e ye toilet that I'm a watcher Johnson. As often as I know what you and then what said you for Johnson fra what's the nurse in a toilet. Miss Watcher Sister Jones and a Johnson. The nurse in or better an a toilet, no, Mr. Fassra. Janet Buruwa also a son that na say obi a oben ewua no patchless ya wo son da ye na obi a oben wa ye den ewua nitimi se no owu bi ye den eba abusunyam internet se mo bom paye sa na tie odifo Juliet Agbeko essay ono so da ye no na obo obi agina wo na eno so asese ya se wo to son da ye na obo obi agi awo na wonye nurse ni a enye bato ye nurse ni a e bia wadwuma ne ho ne nyame e da de dia ye den a kire wo but se wonye obi a wonye nurse ni woni mo hwe na wo gi awo de na baifo na abefa ogi amanfo awo sunsun o ti asin enti no da ye so de emfa o da ye so ni agoro wo so da ya bo ho mpaye pe wodi hunu fuo bi na won kira won niema a wo beye anya sa obi de sis ebeda na won nan Don't David say odifo wa hu won da ye mu 2 times so wa hu e won da ye mu 2 times ya obi bia sunsun won so no aya na normal ni sunsun ne dan onipa no sofo ne ho adi ye den e kira nti no obi bia sunsun won so no wotimi dan ne ho adi ye den e kira eno no sunsun ne beda obi fa odifo no animu ne ode abekira sa nti Florence Asamoah said Johnson assembly there what say any enkoye because Johnson dey emfansra what software na what software no si Gary Johnson miss what Gary Johnson we no friends me pa chew daddy me Gary Johnson e we obet any anopa toilet no aya fasra Odi for pacha Lydia said na se wo so da ye boni na amnum ho no so wo bu nsa wo be da ye ya wo so da ye boni na amnum ho wo bu nsa enchene ensuro ensebu okay enchene ensuro ensebu ni pacha fasha wadwin enchene ensuro ensebu enti se wo so da ye ne wo bu nsa betibi de enchene gunso ma dware reverse saade Osun da ye no abunsa reverse no nyame ya dom a o kire me kofu me bia me bantama ma be life pese ma mantam dia me ye be hia Wednesday to so no ye fasting and prayers ye ni muslim fo ni nyina ewie o mo fasting ye ni muslim fo ni nyina ewie o mo fasting nti nyame ya dom a Wednesday de ye wudam sa ti me pa cho ye mpaibo obi bia o prayer request me pa cho for send me WhatsApp ye be so candle that you would demand mpaibo ma am odoma nkoma ye den akasa enti kwa Florence ye wo ko Johnson wonnim ni udwale wewu to dia unwale Johnson ko ya da say wo dwale Johnson nyamo bo Johnson ye enfi ahaban ko so mpa Johnson ahaban pochiri ni ahaban ko pochiri Johnson ni wo ni padesen Odi for pacho Juliet the bisa say onu na oji awo wo daye mo no say ampa oyosuani e wo midwifery say midwife okay enti nenu ne da wadwuma na ye den da edia ye den achirem enu na ya na eyade da honom enti no so wo so da ye bone a me pacho fa me ko Psalm 27 wo so da ye bone a ye wo niema obeye abreki sa daye no ama the niema be ya breki mama you need to break
Breaking Niaman and Niamania then, and Niama. The moment I want breaking Niamano, here, on the Sodia then, it's a yaw, into a so the boom, then near Matimia then, and now Bacaterina Dorso, a soft one in a woman doors in one can correct out. Share it in Milimono, and Sana will be this soft one. I just don't want to count, and will be out also me a spiritual person. Will be as me a spiritual person. Will be as me a spiritual person. Normal and evangelist if we a sham evangelist if we head on Saturday Bishop on Payama. Evangelist if we at the anointing or use me Mary Mother in cross. Evangelist, the Jumanis will be aquam sem. Ayakra. Yanya do for your Jumanis say you're the Maquanchi than in Bible. Yes. And your son, Susma Koku will be in the Juma. And the evangelist, the Ebon Payama, Mammy, Mawadina, or Yensen Bakanin, one young pie buff. I must say, what's your evangelist? Evangelist, I must say, and you know, evangelist, so a bomb Payama or your water call. Or flow water call, or Sebra Betty is a coffee for the cossy dam, not a quadua then. Aman. Odi from Pacho Caroline said also Diana, now be at young, one more director na bravo. Yes, knit means in a woofy, bay yes is a giant, a sifion. So yes, ye, knit means in a woofy and bay yes is a ja. Ye can bay ye to me a sifion, Apacan bay apacan, a busheru a bay apacan. And a drana you are a chin from Sosa. No, I know. I Chien, a dear himself, Abrewapanikita, and to do on my bay apacansim fee. And to the moment and Yamia Yachano, it is open with you for be a weapon. No, would then the Dichano. No, I had to be a mechanic, and you money do a mamma finds a shaman. Yippee, near Mow. Yes, so tall Yaria, and the woman will do. But another Yan and original control. I do not be any a body cake. A body cane or debate. And little be friendly free. Your friend is a US here. Also, it would take me from a friend is saying California. Was a damn me bagana, na me jare. Me jare me bagana, me bar suffer before. Na me bar suffer no hono. Suffer no arm me a drew. I saw catch me say, you're in your home, yari, that is on me done watching. Pump when was it that? Money boy, I'm Monsieur Yanzan. Miss Ram. Mamma dream when you're done, and now Mamma dream and now Papa. What baby will be kept Sam was a similar trouble. What the person out? Free walking cabo, you want a compo. Kikamu beda wa bia wo nam so on twe ariano me say eh na wo ye doctor wo ko twe yare o se sofo nti o no yi yare na ma ne ho oji afa because of atopabu nti no wo ju obi yare aye den afa enti se nka ye ensi ne wo lady ne so enka wo mfai hey me ni wo di adwaman be ye wo mu adwaman ye di abo bi ni mu dua papa sana wo kan wan kwankyerɛnkyerɛ me ntutu adwaman na ama no enti egusu wo no ho enti egusu ya dan e wo no ho wan kwankyerɛkyerɛ amia ntutu adwaman na ama no enti adwaman tumi ni gusu ya dan e wo no ho ɛno se wo se wo de ne kɔ empaibo room bi ɛno kyɛ ne sɛ wɔnworo ne ho na obeyi yare na ye den amma no onu so ne o yare ne ho hyehye amen what you lady me $5,000 what you $5,000 ni we wo say abonsam ya lenti no what you say wo yi yare ne fanase just so pompe yare ni gu ono no sofo ni so Jiafa. And 7 days. Hey! Next day, 7 days, and you may be
Hey. Juma because. Mu ye bio. Hey. Boasi ako. Boy. Me free mu feel besi da I just. Mo free mu free one you so for be here ni biem. Da be dia. So ya le nkoy. Yes how. Esa want no. Was we there me be try o. Yeah, that's what. So we there me try na. De mahunu nti. Aw. So obi wo so a wo how bi mu ankasa ka wo hia onya asofo bia. Bia kan ho ato no. E ka ne ho ato no. Anso de de. E no badada no ka se man hia wan ka maye de ni. Se wan sani mu an ka maye da. Aw. E ye wo bambo. Da bia badada no se one prophet. Se ka man hia wo a en ka maye den. Mame Gloria and Femi no se da. Se ka man hia wan ka landing ka me wuro me ho si abonten. Bonega. Ento bi wo no mu a wo hia wo sofo. Na de mo ye ne ano tin. Se woni adura ka chen se bia wo yare ne fa ko hospital. No ko pa duro bi nya de ennom because onipa yare a wo bom pa ye wie ma na de aka ye duro no. Obi bia wo yare no se wo bom pa ye ma onipa ni wi a de aka ye duro no. I'm telling you the gospel truth because onipa bia yare a wo bom pa ye ma na etwa so ma na duro no and duro ne ba ko sa yare na okaje ne say won chatale fita no mie bie ni nem no obe pompe yare no pump action e chamale di no na dua ye ne kresene basa e mai se mo kwa asofo ne ho no mo ka so mo ne mo beda mo so mo ntimi hye ho so ate mo ntimi nkase no menim so mo de aduro jimi mu a me so wo jimi wam ayo mo de aduro jimi wam e bi wo mo jimi wam mo yo olonto yu ko wi ana ne ni so ate na fe obeka mi so wi ani ne ni so ate ne nwan wo so sramba what you are there wo wi ani ne so ate no e na de fam na wo na eje me mo pokora o se da do dia ye me ni yo 7 days akwantu wasi wa pompe yale no pompe yale wo wi ekwempo no yale na aye west ade ne yale asa na na kan ente ma no se mokọ asofo ne honom no moka se wo mo ne mo beda aya mo nhya minim si so mo jimi mu aya mo meka minim mo mra out no mo jimi mu ane ye nhunu so anoma no and opposite me ewu adware ya so sofo no wo jimi onya do betima jimi and sofo bi wo for guess what that found woni baba ho so no wa woro draw se wie no woni baba ho so no no wa woro draw se wie enti no o ko ne ho adware ta me ewu enkokora wo bi obeka se o me de nginya minni na wo Kristo ni no wa sori akọ nipa wo nginya minni ono ngoda obefa wo ha ana be hu si yes enti yanko e da yeso no so odi fom patroni dia menu se ani di dia manu to so no what owo ne mapa onyi mpie osin we dia ne da we dia na ka fita e ba ne chen e tu e ba ne chen e na be park wo ne chen na onti ase aya se ye kam ka ya ka gina ho mani munyam but also da na otike mu a enye also da ye na otike mu a enye odi fom patro Gabriel so se also da ye no oho engwa tontoluwa no engwa ni nim engwa tontoluwa ne keke e wo da ye ni ma aboa bi every tontoluwa ya ne sunsun ne na she pleasing wanyinto no so di oturo bi di ne she wanyinto ma wonye yida ya ne fe ne lock and go ohene ya bente so da ye na wo ne obi ekon da ye mu but physical no ni nipa no ani akasakasa bia enso so da ya no ni nipa no ekon ya se da ye na atwa so 3 times and it means so nipa no sunsum o attack ne nikan so no sre ye no sre kwa ye no me ne ye dan kanum nka me tunyu mama odi for brother someone so say ne da ye mu no susu na oni obi kon no ni nipa ni kon ya ko si so obu nipa no ma nipa no collapse ye me e be fa do kwa na ni so te wa bo no what defeat no aye what defeat no
bi wa wo som dae na one wo ko a na sunsum mu no osore ye den etia na obi bia wo be so dae ba pacho fami custom 27 ne yenye ye wi ani abasofo ne de ne yapon me mamu ani ada wo no magya mo adididie Psalm 27 etifa to se Awurade ne me han ne me nkwagye wo se Awurade ne me han ne me nkwagye wo se Awurade ne me han ne me nkwagye wo se Awurade ne me han ne me nkwagye wan na mi suro no Awurade ne me nkwa ho oden wonyame ne me nkwa ho oden enti the moment abeso ndaye papa no Psalms wo be reading Psalm 23 Psalm 27 and Psalm 100 and Psalm 30 sa oso da ye papa eno no wo de ewo ene enchene wo anya ewo a wo de asichire ene enchene ebegu nsuom wo de wo nan nifa e de bedi kan asi ho papa no da ye papa no wo de wo nan nifa de bedi kan asi ho da ye bone ne ye wo nan benkum na wo dware no wasere ne ma papa ma wo kra no ni padua srani ma papa ema okara enu nipadua ne enema timi ayeden adane ayeden ama enchino odo emfa wabra bonto chachacha mo woni ndapo na ya da bia meka sunsumfo ne na doso because come wokuram toma doso aho chire wo man nim toma doso obi ankopa dwuma nye obi apɛ quick man obi ankopa dwuma nye den anya sɛ dia homachi ya kwati ahasuani by 2 ni asim 5:30 ni aduru ya kwati ahasuo obi wo ha wampanesa wo pɛ fasika baji sika wo pɛ quick man enti ma woni na wo hyedem ni wo no anwamo ni wie so no wa bo gas abo jack not yasia eti ma yeni na ho papa en obi bia na wo no osofo ba akoda a wa anwale wo no edane no me to abraboso 1 wo na bodwaman wo nyame mu 2 ni nyame somo no wa ma na ntimi anya den anwie enti wo ba no awale efe na awale wunya bida be ma fa wa indomie no betama ho eme ma ne fa o mu ntua wa japade na beti se kantamanto waduro ebeye boho obi adi a enya ni debiem eti nsunsu a munya wo esono no minim sa ya wo di aduro jimi mu minim sa ya wo ya wo danyim minim sa asofrofo mo ho yo mo de sakoko no mo mpa yenya empe ahohyeso wese mo hya mo ho so aya mo nkotie amase wa evangelist ni preach ni bi ni wonye wen mo ntwie adwaman bom osofo timbet na radio station so radio presenters for mo ka ho bi na asofofo na ya zan no mo ka ho bi mo nu mo nyina na ye adwuma no radio presenters for bebre any bloggers for bebre mo ka ho bi na asofo na ya zan because mo nu mo ni ye adwuma no mo ni wo mo na ye adwuma no mo ka ho bi because osofo bi ti meka say oba bi a wa mpene amani kunu ene oba fofra nkoda no oba no onye yi where is your sense I am hwe yemfa all joke and tonchen sometimes people joke but enyema bi wo honoma we don't joke on it enyema ni bi honoma you to na ban edi ade ne de show butirim edi sua ndi na wo besua aset ayi radio station so ka wo pack nyame asem omo fa mawo omo mawo kwa emu nyanya mbetu twaboka munyam meso oman Ghana na ese oman Ghana na bono munyina mo ka wo ya mo fa sobo ne mo na nado ati to dia se aya mo mfa sobo ne mo na nado ni munyina mo ka ho bi no oman na ye dey ese wunim so nipa no onye papa no ama na betena radio station so da bia so kwase abadwam okwa obi bete no aya dey no akọ ne na ase wa godina ne wako miemian no de yare aye den akoma nipa no ne waje nipa da brabo desperate mami on framing waka temte papa atia wo bidia sofo bidia yeme no wo fa me 7 days so pompe yare na frimi mu to no ni mudwa no oyale to be ne den
ne hu dwan wo yare wo be ne den eti ye ma ye ninyi na ho obetime di wona obetime akosofo bi wonom no no fiefu akoye baako ne wo mo kutia wo akofa musuo wo akofa wo hawo no so akofa bia ye den aka ho wo bia wo yare wo fra blochira ba wonom no na se ne wo be pompe yade na firi hey mama ye ni na wo mama ye ni na wan kasa uko sofo bi ho no kasa o memie wunufo no chese wo ye ka kwasi asem nya de kitchen ni na dwen ni mre fie te want me no fo odome kura nya adwuma miss what obi bia da sofo bi ni wada no odome wa nya adwuma da because one wada wa tu bi bia firi wase ho wo kura wo tumi kura ase na because who nsuo kɔ ne hɔ etu you have power what we know for go dua nya adwuma obo dua nya adwuma atekateka o sati pay do ya tie o so for bi ni woda ne wo kɔ ka no so be ku a me say atekateka ati pay ha wo ku anya do betime ku da no aka wanu atu ne wa furefu now ne wo tua wo ne wo sound ni wo tua no wo sa da no so fu ya asem ya me kan ya wo se ma me nkan ya fere okoku kwankwa yi wo ni obi koda wo nwu mo wie no tua lady no le wo lady no so lady kama o tua no ka che lady ni se wo wuja ma chi dia ba ko ton brodo wo nkokọ ampa so lady ne wo so brodo wo nkokọ ene wo so brodo wo nkokọ me se wo ni wo da uko ka want me no foku no is atika ati pay so mada oya de yo bibi want me no foku want me hu na kwa mo ye di na ho me say asofofo no o mo ne mo da mo ase no e ho da ni manho wa yetu to say apartment aye ton no say de ni manho tie sa abansoro apartment e manho no saa na ebeda wase wo so animonyam efe na animonyam unya bi da ene wo mpa ya Nyankopon wo ntie because nyame ni buafu hwe ayi akwalai sofo bi ne koda wo brotherhood asode dem ene na anyema wo ene wo hwe de lady na brabo ya ukoka yanka ne bebre mire meka de wo pe bia wonyame obi ati meka de wo pe bia amonye wo sofo oni lady ne akoda e wo brotherhood asode dem mama na wo se me wo we se me nyi sika na ama lady na wo timbe da meka akwala school fees se me na me ne koda bia da wo so akwala school fees o ma bia ni diem mi an mitua osofo ni wiye ye no ene wa pam lady no ene hu de lady na ya obeka si ace patient neto fablo chene ba yo ene wo gi lady no hu sika nyina wo wiye ye ne wo no eda brotherhood afore dem altar no so no mu bu atopa jenjen ene wo so shade nyinse wo altar no so ene lady no da kiosum no wada what me kire heye kiosum no wada sanka wada wa me prefie ha mame amane sika na se mantamemo bag ya ama no wone ne ba kobuada in the name of osofo we fra blocha be da kiosum wo da kiosum we fra blocha be da kiosum wo ba na bia manyi 50 Ghana na 100 Ghana amana ka wusi wo kobuada e ka no kura kira wo hwe mo woni na hawati uko baby no sofo ye na dwese wo ne wo ba beda sina so butu ni suom no kwa kira wo ahona me say butu ni suom mama security no butu ni suom obutu ni pe na ho odin ni nyina adwodwo wo chechi yesu mo jang kawanim owo onanti no you be to what time no dia macho security no misi wo yenda dwen so no mabeda so hwe ni untimi na wo de no an wo nworo ne ho ne ya fa de wo somu no wa hwe ne so ano no da no nti wo bi so wo de abodi tirimu se kim we bas wa ko baby no o kire mi wo de o hawo ani musuo abeto wo ne wabusuafo so wodi o hawo eni musuo no de abeto ni wabusuafo so yema ye ni na ho Ghana fo ma mama ni na ho abrochirefo ma mama ni na ho no bia no ba be di beti so wo pe itisimudin ben ya pesofo sisimudin ben
obi a pesofo awa o mo nya papa o me ka no kora kire me se bebre nya papa maako bi no musuro nyame do mo maka no from azan o setana yema yeni nya den ena ho na niyema ntimi nya den ena ne ma ho enye gya wo ho na wo gya ho obi de sese beda ne wo nan wo gya wo ho a wo sofo betimi asai wa brabo so wo nhye nyame tumi a ma wo basira di so wo nhye nyame tumi wo betimi abɔ wo dam me ka no koda kire wo ena nyumre Awurade nka ho ate ofa wo fira dum nkwadum so bia ye wo saati bia ne mu bia me sira wo dum akoma se wo nyi wo firim tumi bia be sɔre wo so no odum akoma sɔre ntie se atumi no ade bia ye wo dia no odum akoma fama ho ate yimpa ye sensi wo yie na ensu kra yie odo ma woni na ho ate fuwe ma woni na ho crack your brains nya ba bia na ewura nya ba bia na koje moa nya ba bia na koba kwankire ka no koda kire wo ba bi wa wura aduko e wo binum nyankwa no wo binum a wowu woni na ho na ye tete abete no na ne cha no Awurade nhyira wo ofa wo mfira dum enkwatum enhyira nkonhyiram musuo nka de opa wo sey Awurade mu a wate Chicha mante hena Yehowa enhyira no nto na mo nsiye Awurade ayadom ye kokuro ne so no ye dwuma pa ye farm sa ye koyeye ene ye dwuma pa aye koye wo chicha mante kuro mu nti no ene ahemfo afre mo bo mabaso aye me nkoso hene me koye afuo man franco bu atopam man franco bu atopam okurom ho enka ye mfi me koye afuo ne ho ye nwuram ene mama ho da ne kuro enka de bia wo ja no fa ni bre to so ye me ma bu ni pa bebe ni pa amwa me asante didi na so asante nkai asante didi o na asante so nya dan enkai Davida timi yakasa metina timi di ahoɔden be ye dwuma me pa bibia si mani so me time obi wa prapom Davida kakran meni me mai ni ekɔ ni ene kakra ni ekɔ ni ene kakra kurom ho hene frɛ me kyem se warrior oba kurom ha ne ha ye bush ene wa ye ha te se fie ye nya namo wi okurum ha ye nya duane di okurum ha ene ye ye wonkoso hene se me koy me de koy atopabuo ene dross wora enka ya chimi atum anka matime gu ase okurum ho na ene ye pejame ti nyame ya dom a on the 10th May ye simi nkoso hene e wo chicha mante Awurade nshoro bibia no tutu bibia anim anamonsi adwuma bia wo ye no kurani yie fa dwuma papa emo sofu bi na daw se mame ne wonna me wale mame ne wonna metam sika kesem he wo mu ni hu te abrochefo sika no mo jijije to ka asa kese eye shepe me ka no kora che mo woni na ho wache abrochefo nso mo ba mo ni na ho na mo dross ne mo nhye mo nroro no rough ma sofo mo bokro mo pekura na mo ba mo nto pampers na emra na wabo ukọ no wa na wabo ana so kon wa jeans be time anya do betimi aworo Awurade nshoro bibia no tutu bibia na mo nsiye ti nyame yadom a on the 9th de be ka me ho na ye nka de Awurade etimi ayeden aye ye ko ho just 2 years pe de Awurade nam me so aye wo kurum ho no mo no ama ne ma adane na ye said the ode ade won no odi enye de komo ye den ete no me de Awurade ase se Awurade ama kurum ho hene so aye den akai me no ato nsa frɛ me se ene mi pagya wo kuro nim mi pagya na masofo nyina ehunu se asofo paduma bi campaign na me de bae no sofo bia so kana fo sofo amu ame wo buato pa jenjenjen atopa jenjenjen oni time ode kodo ba me de nkakra na me do na me yefuoi na me do na me yefuoi na me do na me yefuoi enne aye kakra ya freme ya bom ya baso ede ne beye se wo ye sofo na wo ye hoho no akokuru bi so na akoye dwuma na krom ohene afrew ne wabɔ wabaso edi mpa yesi na hunya ya nwamo na mo hyede ma enu ane atopabuo ne dross wuro ena yesa sofo ne bi wo no ma
So when you want road dross and me only for the ding. Obekono, no new for your ya. Cancer. What jaw cancer. Munya nina. Then French rani ye dear den. Emra yen. Na or my Ghana. So was software back or ya dear. Near the ass fra a sorry menina. Yeah, The afra ubia. Yemma ye ninya den. And now, a radin should be bia. Non to be bia and a monya den. In see, Monsieur can do a power say. To me be a best sorry at Yawn. Or the man come and sorting tears said to me. Me yim pie say, in see ye, not in see cray ye. Miami Mamoni, don't dear about the Soko, Nantian in Mira, a full moon in Mira Digidaka, no man's a Monday or name me, or mind the boy up when I'm still name me. I will need your